میانو وقتك جوانو میانو وقتك بزرگو ولتنظر نفس ما قدمت لغد تلا سوال کر پنس پانس کل صراط خاطر کیا قرمت میں تیار تلا سوال کر پنس پانس قیامت کی دو خاطر کیا قرمت میں تیار ینا طور خاطر کا حضرت ہمسائی ستاوان ینسا طور خاطر کا موج ودنامی ہن ینسا طور خاطر کا ستاوان واللہ یا چنپیون خلیف ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ام سے نیچی لو ایک دو کچھ ماجین نیچیس نیچو آو دمن دمن ماجون دربار انن موجی ہارون رشید سے نیچی لویو ہارون رشید سے نیچی مورنس موج وزو گبرا کی نا پروائی اور مت نیچو انن موجی تاسکول پوش سچونا اولادی امیر سچونا امیر سنا اولاد حکم سنا اولاد موج گئی دمن دمن کس پلس پر کرن قرار اور جو ہارون رشید سے سوار پاکن ماجین پلس پر قرار کر ہارون رشید پلس پر ووت ماج تو اس پلس پر انتف ونس او ہارون رشید وان یہ پلس پر دکھا جواب کن قیامت کس پل صراط اس پر دکھ جواب وان یہ پل چا زمیون سوال از جواب دکھ ون یہ قدلس پہ مکلا خا حساب کن پگہ تراوی قیامت کی دو پل صراط اس پہ حساب خاطر تھا فرمو جناب محمد رسول اللہ فرمو اگر کسی جوانن کسی ان حق اسنو طلب کرمت جہنم چھو امس پہ خدای واجب فرماو نبی ودناز نبی صحابہ کرن سوال دائدارہ اگر کمی جاسی کھو مدد پیٹی گسوا جہنمس اگر آقی زراسی کھو مدد پیٹی گسوا جہنمس نبی فرماون وابا اگر چاقی لنڈ کیا جاسنی کھومس اگر گاسی کلٹی کیا جاسنی کھومس آدھ پیٹی ترائی جہنمس پروردگار ون جوانا تور خاطر چاہی تیار کرم یہ شاہ بیدار سری کہنا ون طور خاطر چاہیس ہمسائی ودنو ممکن نا ون طور خاطر چاہ موج ودنو ممکن نا ون طور خاطر چاہ سحر کر ممکن نا ون طور خاطر چاہ جود کر ممکن نا ون طور خاطر چاہ بدل ہت ممکن نا توائی پیوم یاد احمد بن حنبل روایت فرمو محمد الرسول